Selempang Pote Semenang. Tangan VS Putri Ayu. Awas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nomor 2 tepuk tangan kepada Haji Yasir Bediong Sumeneb. Sebagai nomor kalah Moncong Junior. Gajah Selempang Merah Amoso nomor balu Jenderal Sadis kepada Ali Fikri Belega Bangkalan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
7 Adam 5 Jul. Iya, Salembang Merah Semenang. Nomor 6 Moncong Junior Katun Sen Katul Barat Bangkalan. Sebagai nomor sanga Amuso nomor 11 nomor sanga skater biru Katun Haji Iwan Andreas Bangkalan. Pada 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Nomor 16 Kanjeng Mami Gatur Haji di Sabah. Sebagai full B nomor 14 Samoso nomor 2 nomor 14 Prabu Sakti 1 Gatur Haji Said Abdullah anggota RRI fraksi Partai PDI Perjuangan pada mungkin Teja Soleh 5 4 3 2 1 10 9 8 7 ada 5 Iya, Salembang Merah Semenang. Nomor 14 Prabu Sakti Gatur Haji Said Abdullah. Amoso nomor rekor ketibi Song Lampung Gatur Haji Safiuddin Asmoro DPR RI fraksi
Gatot Jahit. Iya, selempang potensi menang. Nomor telur ekor song Lombok Gatot Haji Sapiadi Segami kalah jengking Gatot Encang Sumenep menemuki gajah selempang merah. Amuso nomor telur ekor Cong Lorong Gatot Nanang Sampang menemuki Lau asal lempang pote. Awas 10 9 8 7 ada 5 4 3 2 1 10 9 8 7 ada 5 selempang potensi menang. Nomor gol ekor Cong Lorong Gatot Nanang Sampang. Bintang Keramat Gatot Aril Banding Sumenep menemuki gajah selempang merah. Amusan nomor 32 Dartudor Express Gatot Haji Abdullah Hidayat Wakil Bupati Sampang menemuki Lau asal lempang pote. 5 4 3 2 1 10 9 8 7 ada 5 selempang potensi menang. Nomor 32 Dartudor Express Gatot Haji Abdullah Hidayat Bapak Wakil Bupati Sampang. Golongan menang babak kedua. Telur Sermuda Gatot Agung Putra Kades Panedeja Ketapang menemuki gajah selempang merah. Amuso nomor 35 Kancil Koni Gatot Haji Rosela Ketapang menemuki Lau asal lempang pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 ada 5 gol. Selempang merah semenang. Nomor 33 Sermuda Gatot Agung Putra Kades Panedeja Ketapang. Selanjutnya nomor 38 Kereta Api Gatot Bos Bisma Ketapang menemuki gajah asal lempang merah. Amuso nomor 40 Tunggu tanggal lainnya Gatot Bapak Muda Haji Abdul Salam Ketapang menemuki Lau asal lempang pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 8 7 6 5 4 3 2
10, 9, 8, 7, ada 5. Maju tak ơi. Maju ơi. Iya Salembang merah sebenang. Nomor 30 betok kereta api keturunan Bisma Kenapa. Sebagai nomor 42 Bintang Samurai Gatot Haji Bustami Karang Langkah Bandemung 3 Jasa Lembang merah. Amoso nomor 44 Luna Maya Super Gatot Bapak Anam Sabang Bandemung Tinglau asal Lembang Poteng. 3 menit dimulai dari sekarang. 1, 10, 9, 8, 7, ada 5. Nomor 42 Bintang Samurai Gatot Haji Bustami Kades sekarang Langkah Belega Bangkalan Semarang Kunci terakhir 45 nomor 47 nomor 45 Wiratama Bayangkara Gatot Haja Opa Keduduk Rabeset Sabang Pada mungkin Jasa Lembang Merah Amos nomor 40 Jatmen 2 Gatot Al-Jibali Ketabang Sabang Pada mungkin Lau asal Lembang Poteng. 30, 20, awas, 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, ada 5. Gol. Sebagai babak ketiga golongan nomor 4 nomor